Srdačan vam pozdrav, cijenjene gledateljke i gledatelji. Pred vama je novo izdanje Putokaza. U emisiji danas gledajte. Učenici i nastavnici Tuzlanskog kantona dostojanstveno obilježili Dan maternjeg jezika. Mladi ljudi treba da se edukuju u tom pogledu, da znaju šta je to maternji, šta je to naše domaće i šta to treba čuvati. Djevojčica koja je prije 7 godina uprkos životnim nedaćama sanjala brojne snove, danas ih ostvaruje. Pišem poeziju i prozu, znači dosta toga se promijenilo. Učenici i nastavnici Tuzlanske osnovne škole Simin Han ponosni na rezultate ostvarene u prošloj školskoj godini. Jako sam ponosna što je naša škola prva na kantonu, vrijedno učimo i radimo i tako ćemo nastaviti dalje. U srijedu 21. februara širom svijeta obilježen je Dan maternjeg jezika. Sredine kakva je Bosansko-Hercegovačka itekako imaju razloga da obilježavaju ovaj dan. S jedne strane zbog jezičkog bogatstva koje imamo, a s druge zbog činjenice da jezicima kakvi su naši, a koje u svjetskim razmjerama govori relativno mali broj ljudi, stalno prijeti izumiranje. Sudeći po onome što smo prošle sedmice zabilježili u Tuzlanskom kantonu, ipak imamo razloga za optimizam. Maternji jezik čuvar je nematerijalnog kulturnog nasljeđa, autohtone tradicije i općenito kulturnog identiteta svake zemlje. U svijetu se trenutno govori oko 6000 jezika. Prema podacima UNESCO-a, UN-ove organizacije za kulturu i obrazovanje, statistički gledano na svijetu svake 2 sedmice nestane po jedan jezik. UNESCO atlas ugroženih jezika trenutno bilježi 2474 jezika kojima prijeti izumiranje. Uz to atlas bilježi 230 jezika koji su nestali od 1950. godine. Da bi upozorio na taj zabrinjavajući razvoj, UNESCO je 1999. godine 21. februar proglasio Međunarodnim danom maternjeg jezika. U našoj zemlji postoje jezici 3 naroda i 17 nacionalnih manjina. To su naši jezici. Jezici govora, nauke, stvaranja, poštovanja, razumijevanja, upućivači na našu kulturu, identitet i različitost koja nas spaja. Udruženje nastavnika i profesora BHS jezika i književnosti Tuzlanskog kantona, Centar za mir, obrazovanje i kreativnost CMOK, te bosanska medijska grupa organizovali su manifestaciju pod motom Naš jezik, to smo mi. Punu podršku pružio im je i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona i savjetnica za obrazovanje zavoda profesorica Azra Mujkanović. Na ovaj način ukazali su na važnost i značaj jezičke raznolikosti, kulture i suživota na ovim prostorima sa akcentom na bosanski jezik. Mi smo prošle godine bili tek rođena ideja, podržao nas CMOK i bosanska medijska grupa, jedno 6-7 škola se potrudilo, napravilo prezentaciju i taj dan maternjeg jezika obilježio na jedan vrlo lijep način. Akcentirali smo mi bosanski jezik, ali smo govorili o drugim jezicima i ono što je najljepše, govorili smo o zajedničkom blagu svih naroda, što jeste ljepota ovog našeg bosansko-hercegovačkog tla. Preko 40 škola učestvuje, imamo čak i grupu mladih ljudi u Birmingenu koji će u Birmingenu i u Derby u Engleskoj obilježiti dan bosanskog jezika, u St. Louisu je emisija o bosanskom jeziku na programu radija. Djeca iz osnovne škole Magdizar iz Visokog, koji su cijeli kameni spavač prepisali bosančicom, zamislite, to je jedan fantastičan poduhvat. Zatim učenici srednje tehničke škole iz Brčkog, koji su snimili dokumentarni film, reportažu o toleranciji jezika u Bosni i Hercegovini. Ideja se rodilo milion, stvorilo se jako puno prijateljstava i djeca su sad, opći je zaključak da smo ovim projektom u stvari samo dotakli vrh ledenog brijega, ja bih rekla vrh bogatog brijega bosansko-hercegovačke kulture.
U obilježavanju Međunarodnog dana maternjeg jezika, promocijom bosanskog pisma i jezika, izložbom literarnih radova, vokalnim i dramskim izvedbama učestvovao je veliki broj učenika i nastavnika Tuzlanskog kantona. Naš jezik mogu nazvati jednom seharom koja je bogata riječima i značaj je u tome što u stvari ovim obilježavanjem mi slavimo jezik. Kada kažem slavimo, mislim da u tom smislu da u stvari predstavljamo naš jezik. Što se tiče našeg jezika, mogu kazati da je veoma bogat i mi smo ovim programom upravo predstavili radove naših sekcija, što možete vidjeti ovdje. Zatim smo ovim programom željeli približiti našu bosansko-hercegovačku tradiciju lijepih riječi i lijepoga jezika. Ne možemo isključiti kreativnost učenika, bez njih i njihove kreativnosti ovo uistinu ne bi bilo to, jer u biti su nastavnici i profesori najčešće u ulozi mentora, dok su učenici ti koji iznose taj projekat. Evo, iskoristit ću ponovno priliku da se zahvalim svim učenicima koji su učestvovali u ovom projektu i mislim da su uistinu pokazali ono što jeste danas bitno, a to je njegovanje jednog dijela tradicije, u ovom slučaju jezika. Mladi ljudi treba da se edukuju u tom pogledu, da znaju šta je to maternje, šta je to naše domaće i šta to treba čuvati. Konkretno, jedan jezik za sve ljude, za sve narode znači mnogo. Danas u gimnaziji Isma Mojzinović mi nastojimo da kažemo koliko je Bosna i Hercegovina različita, koliko je Bosna i Hercegovina raznolika što se tiče jezika, što se tiče tih kultura. Jer ono što je naše zaista treba čuvati, ali isto tako i ono što nije naše, a što se nalazi u našoj državi, treba i tekako poštovati i njegovati. Upravo ovakve prilike, ove vannastavne aktivnosti djeci daju slobodu i kreativnost, da oni progovore upravo iz srca svojim riječima, da osjete to i da im to ostane nekako upečatljivo, jer naučit će oni to teoretski, ali kad to urade praktično i njihovom kreativnošću, to je ono što se pamti za čitav život. Sarajka Hedine Tahirović-Sijerčić, publicistkinja, novinarka, prevoditeljica koja je magistrirala na Univerzitetu u Sarajevu, veliki je borica za prava Roma. Ona je ujedno i prva visoko obrazovana žena Romkinja. Tuzlanskim gimnazijalcima na Dan maternjeg jezika poklonila je pjesmu na svom maternjem jeziku romskom. Želim da pozdravim želju profesorice Majde Švraka, profesorice bosanskog jezika i književnosti u gimnaziji Ismet Mujezinović u Tuzli, da u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika promoviše i romski jezik. Pozdravljam one studente, one učenice i učenike koji moju pjesmu CV1 prezentuju na bosanskom jeziku, a ja ću ove prilike da je predstavim i na romskom jeziku. Naravno da pozdravljam sve redom u Tuzli, pozdravljam kompletnu gimnaziju i nastavničko-profesorsko osoblje i pozdravljam svu romsku djecu Avensastet Hajbahtale Romalen Čavalen. Me bijendile Rusija, me dželemande školande Poljska, čerdembu čisarsi kadijande Romanija, me dželemro mehte ande Srbija, me čerdembu čijande Bosna. Good afternoon, dear guests. We would like to kindly invite you to our upcoming school event to celebrate the International Mother Language Day. My name is Kamal Hondas and my mother language is English. Mirdita misafirten neruar, mir seden ne soliminitetin ton merastine festimite dite se djuhas amtare. Emri nekami hana, djuha imam tara اشت djuha شيفة. اسمي ماريا الملاح ولغتي هي العربية. مساء الخير أعزائي الضيوف، أتشرف بدعوتكم إلى الحفل المدرسي الخاص بيوم اللغة الدولي وشكرا. Dobar dan, dragi gosti. Dobrodošli na svečanu manifestaciju povodom dana obilježavanja maternjeg jezika. Moje ime je Semina Musić i moj maternji jezik je crnogorski. Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika održana je i svečana akademija. Učenici Međunarodne osnovne škole prisutne su pozdravljali na nekoliko svjetskih jezika. Ovo na najbolji način oslikava važnost i značaj jezičke raznolikosti, kulture i suživota na ovim prostorima. Održana je i izložba jezičkog i kulturnog blaga Bosne i Hercegovine. Izradom maketa stećaka od stiropora i gipsa i ispisivanjem cijelih rečenica glagoljicom, bosančicom i arebicom, te grbova bosanskih srednjovjekovnih
srednjovjekovnih vladajućih porodica, učenici su pokazali da srednjovjekovna kultura i pismo nisu nerazumljive. Na ovaj način njihovi nastavnici i profesori pokazali su kako se na mlade može prenositi tradicija jezičke pismenosti. Jezik zapravo živ organizam, da je jako bitno znati dakle njegovo porijeklo, znati taj nekakav period, odnosno početke stvaranja pa sve do nekakvog ovog našeg standardnog, odnosno suvremenog bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika. Ljubimo i čuvajmo svoj jezik kao najveće blago, baš kao što to u svojim poznatim stihovima kaže veliki Petar Preradović. Čuvaj, rode, jezik iznad svega, u njem živi, umri za njega.